كرم وسيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد تصنع الله رب العالمين، صلاة والسلام على خدا سيد محمد سيد السرور والعزام السرور كمن محمد عليه الصلاة والسلام ولسر معلومات من هجاء وهوال وغيره قدرية خديد الجهاد وخبات كرنا ولسر چقای گل پی ریچ و شفاوان بمشن حتی رجا قیامته 26 ماه آذار جسالات 2019 رجا سه شمه لگنده خلیله امید درساه خوینن جیانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قبیله هوازنیان مسلمان دبن و پیشترا سروک هوازنیان مالک کلی عوف اوجی مسلمان دبید در حقیقه دا و قالی تماشاوانا ایرو جیران جی تنم براستی جی شارزه تلفون ازاح کیمن دیسا در فت کیمن جی مگو کامی همه درسه که همه کلیتی همه بخوینن لوشانا پای درسه را سر پرسو برسوا جی همه نکاربن جی برگو اینترنت جی و شارزه تلفونی جی پرسگریک دوان ده هیا که مایت ده هیا و بینین جیران تنیا بالبرلمان پی ام في وشانا هذا النيد كن. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان بنا مالك كري عوف پیغمبر سلافا خدا لبي بهيئتا هوازنيان را جمالك كري عوف را خبر شيان ميقا هوازني مسلمان ببون لهي السروكي ومسلمان نبون لبهيئتا وارا خبر جمالك رشيان گرگو ولی مسلمان ببه از زاروک و جنوی لیبا گرینم و صد دبا هنجی از بدمیدا صد دبهی از بدمیدا و زاروکی بیرکی جی از لیبا گرینم دما خبر گهاشت مالک بلس حاضری جم پیغمبر صلافا خدا نبی و مسلمانتی آقا اعلان کرد مسلمان پیغمبر صلافا خدا نبی زاروک و جنوی لیبا گران و صد دبهجی دانیدا پیغمبر مالک لسر قومی وی هوازنی و قبیله دوراوان امیر تعیین کرد اش خبره جی امیر سروکی وان بو سروکی عشیره خو قبیله خو بو ابشتی بو مسلمان بو جی دیسا سروکاتی مزناتی حقیبیه دیسا پیغمبر علیه السلام قلت لسر سره قبیله خو وان قبیله در دوره جی سروکی وان يعني في هواي هناك وبرزاخوا وكيجي مسلمان بن هناك و بسبب بفات تكليفه وها ومسلمان بن هناك بسبب مؤلفة القلوب بمال غنيمة بدانا مال مسلمان بن هناك جي و جترسا مسلمان بن هناك جي و بصايا شور ومسلمان بن يعني بتشاوي إيجاب كل إنسان بوي شكلي وين مسلمان بن وقال پیغمبر دوبرا پیغمبر و مسلمان و برای خدا مدینه وجبونا گو مکه دکت ریاوان پیغمبر مکه عمره ادا کرد و معاذ کوره جبل لمکه ماموستا يعني بسيداتي تعیین کرد معاذ را گفت المکه بمینا وان قريشي قوموا مسلمان بنا دقنة الدين وان تجوار بيجي داقو قريشيان هيني قرآن وإسلام بكي وعتابي كري وسيد جي دما فتحا مكة دا أمير تاين كربو هي هنجي واطي قول نو مكة فتح كربو أب وسيد عتابي كري وسيد كربو أمير سروكي وانا شوية دري بقرية مدينة أنا ديسا هاتا ولاتي بابو كالي وان نبغى إجازة تمامتي بي ولاتي بمينن ولاتي بابو كالي خان نبغى زي بمينن ديسا هاتنا بأنصارية وهاتنا مدينة بل مسلمان بنا كعب كري زهير دبي كعب كري زهير شاعر عربستاني بو دنبيش بو شاعر بو وكري شاعران بو دهنك شعر وقدا زما بيخمبر كربو سلافا يعني دب آبيتو پیغمبر و گوتنه نباش در حقی ویدو گوتو بوم دما خدا مکه مسلمان را فتح کرد کعب جیر رفیا بود
جمك بازارو براي كعب نبي جبي كوري زهير دما تشويقا ويكر قطوبة بكي وهل جنب پیغمبر مسلمان بي كعب بري خدا مدينة وچول جنب پیغمبر مسلمان بنا خود ديار كر پیغمبر سلافا خدا لبي او عفو كر وكعب الويدري قصيدة خويا مشهور دمدح پیغمبر دخوان پیغمبر جي عباي خوا لكعب كر أبي كعبي وحتى نها دشعر خدا دكلام خدا دب دعوت پیغمبر گوتن نخوش گوتن پیشتی بویدی مسلمان بو پس می پیغمبر داد شعر قصیده که شعر که گوت یک ازه مشهوره پس می پیغمبر علیه السلام تیدا و پیغمبر جی عبای خوش وکر و لیک حربا تبوکه هچکا شاعر وتعالى القرآن دا سورة كاد بسورة الشعراء دنبش ايبو شاقيجي صناعتينا دبيابان انسانا بشيقو مسألة تسالي عمي جميع أبايت هذا بيرامان توازن بالتماشبان على بار بكر وتعالى بحجيكا شاعر حجيكا بان صناعتي وشاقيجي بدنبيج وستران بيجن يتبعهم الغاوون انساني جريد الكتي لبايوان ديشن نه انسانی که گوش اسلامی غافل به اسلامی پاشکتی به پاشمایی به ای غافل جریا راستی دورکتی به نه کی ولو به پای شعران اچ شو شعر بخویش جری درکتی نه او بخویش اسلامی غافل ایدی انسانی و کوان لپای وان دچن و غاون پای شیطان جدچن انسانی گل پای شیطان یعنی او انسانی جری درکتی نه خو تعالی دایت کدندا الشيطان البشر نه انسانی که جری درکتی به لپای تنای تنقاري ويزطوا رفضك ودبيبان شعرف ألم ترى أنه في كل واد يهيم الماء ترامي يا محمد قول شاعر خنوق كند هر موالدا خنوقي هر موالد كن يعني بيشلو دنوالدا هر تخليتي خرابي وشقالي وتشتي بوش وبرداي وبمريس وشوف وتشتي بيس هنا شاعر جي هر تخليتي بيسيتي دنا اشتغالية وكلامي وشرقية وان دهيا زعفه قوتني واشكو إنسان جديد دار كفر ذكر وزعفه تشي واجي أهل فسقي وخرابينا تشويقا إنسان تكن لسر خرابية وسر زنا وسر فحشاتية وبحث عراقي تشكي قمار وبيركا دكن تشويقا إنسان لسر دكن سر بحيائي وانا وتعالى بحثا واناش في هوايكي لدداوية آية ده وتعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الشاعر وإيمان عني وعمل صالح كلمن وذكر الله كثيرا وزح خدا عن من بيراقا يعني دي الشعر وكلامي خدا بحثا خدي بكن ها وانا نبوش لنا من حربات تبوكي دبي دما روميا ديتن روما دي امبراطوري مثلا هنجي هارون روما وفارس دما روميا ديتن جو اسلامي عربستان وقرد وإيماني جواكا عربان جوهران يدي إيمان أو جواكا عربا جوهران جوي جهالة درخص أني بار روناية با وكره جواكا كسربوخو آزاد وديتن كهنك عربي دعدي رومي دا دشي جوان الكولتية دكن أو جي مسلمان بنا ودعوة رزقارية دكن هناك عربي قد بن أو كان روماي بن مسلمان بون شتي مسلمان تياقا يدي دعوة آزادي وسرخبون يكرن يدي جبه هزا نوچيبوي اب قوتا گو نوچيبيان جهزا اسلامي ترسيان وحسابي ويكرن شوارا گوتن پیشیا گو او امپراتوریا ما بفشكلينن اميوان لسروي عرضي راكن يعني گو هي اب دولتا اسلامي قوتا اسلامي بسر مدناتيا ام جبنا بردانا امي چن وسروي عرضي راكن قيصر رابو اورديك مزن جي 40,000 چکداران بريخز وقوتي صالك جوان لتمين كر وامر وان كر وبريخ وبدنا مدينه پایتخت الدولة الإسلامية. پیغمبر صلافا خدا لبه دو وقت جرومیان خبردار بود. هجا پیغمبر جه چه بود گوبای رومی تین حرباوا و امر مسلمانان به حاضریه درکتنا پیشاوان کرد. گویدم هنه پیشاوان یا اونادن گام هنه پیشاوان لبره وقت کلا هاوینیا وقت فیکیا والبيشيوان سفرك دريش وشولك بآب
و نياركي بهيش يعني نياركي بقوتها يا قرما هابيني كلكلا هابيني يا وقت فيكيا يا إذا فيكي بلتينا وشولك صوب زوايا و نياركي زحو قوتها سربدشي أوصى صالك بكساد بو يعني وكا غلايب بو ومسلمان دو تنقيد بون جبونا ميكي الحرب امتحانك كمزين وقران بو جي مسلمان على يعني أبيا امتحانك أزاب قران بو مسلمان على بذي حربي نفاقا منافقا وإيمانا مؤمنا ديار بو وصف جهل بقتيا حتى أنا هالمدينة دنا مسلمان دا منافق جهبون يعني قسمك جهوي قد قو أم مسلمان بالدفتي خو مسلمان دانا نشاندان وجانب مسلمان على هاتنا مزقبت شي وهناك حربي قولوا زيدا نزح احمد بانا بوارد دفت كتنا بمسلمان على تشنا حربي شي لبلي وين ها الصفا مؤمنة ويا منافقة إيمانا مؤمنة ونفاقا منافقة وي نها خبيابي وي شهر الزلال بي منافقة هنجتو أو شقولة شكرن أو نتشونا بي حربي ويا مسلمان أو تشون پیشوازیات جهاد دا ام دو برابر چه نه انت کجا تنزیل حتی ریات ہوگی پیشوازیات جهاد دا ایدی ود به جهاد دا دوری جهادار یا خودی دا يعني قال لك مسلماني ما يقيروا جترسا كافرة جبو قد لي كافرة نبيني بحثا جهاد نويرن بكن بيقوان بكن وي نبدله هنا كابي بدله هنا كابي نبدله هنا كابي بيچلو الميج روشي حج وزكاة امانا فرض اسلامنا بيچلو دي اسلامي ده هنا عيني ولو دي اسلامي ده جهاد جي حياة پیغمبر و اصحابي حمو جهاد درباسو هگر نجوير جهاد آبان شخوي ايرو ما خدا و پیغمبر و ایمان و اسلام ناس نتكن بخيراوي جهاد آوان ام ايرو ام رب عالم ناس تكن و ام ديني ناس تكن و ام قولي طاقت و قوتها مجرد اطاعت كاري و تسليمية تكن جهاد هبو و حتى قيامت شابه نها مسلمان دبش جهاد قرايا نابي ما مسلمان او دبي لبلي ما مسلمان ما دبش جهاد قرايا وجبر نقول له هنا كاشي نمني آيات يقول بحثا جهاد كن فاضن قولوا توزيف سرواد كن ونين نصر زمان إسلام ديني خوشية يا راستا بالإسلام أنا مرحمة وشفقتها بزوري كسيناكي مسلمان ولد بيجن نا دي إسلامي دي جهاد هيا راستا عول تكليفي بكيف بيوان برزاق مسلمان ببن هكا برزاق مسلمان نبون يجي بوارا حرب وريكرن ها بشتي قوي ده حرب هذا كرن قارب ده هاي الحرب من نكمل ولا ببرزاق وديسامي مسلمان ببن يعني شيء ود حكم الدولة الإسلامية الخوا قبول بكن لبر دولة الإسلامية ويرانا بن بلادي سر ديني قبل أفضله يهودي يهودي كتاب أبجي وجزية يعني بلغيا فصالة جارك من الدولة الإسلامية ودي سر سر ديني قبل لبر لازمة دنا الدولة الإسلامية ده حاكمية الإسلامية الخوا قبول بكن لبر دولة الإسلامية رانا بن لوانه بويدي ناخذ كتاب بن وانه بويدي مشرك بن شويدي بواره يا الإسلام يا الشور عول تكليف الإسلام الواكب جوجونا يدي ويشور بريزي يدي قابا شور ليست يدي هذا قيمة وبرزاق وديسا كان مسلمان بن پیغمبر سلافا خدا لبه حاضر يا فكر وأمر مسلمان بخو حاضر كرني كر وتشويق دولة من دان كر قمال خوا دريا خدي ده خرج بكن مسلمان فقير جي بچك و زاد بكن مسلمان فقير چكي و زاد و حسب و دوا هوانين گوان حربه يدي اي زنگين بلا حاضريا و كاريا و بكن جبونا حربه جبل منافقان مسلمان تبا لقول امكانات اخوا بشداريا نفقه في حربه كرن نفقه يعني تش اني مصرف كرن حضرت عثمان سي صدبه و1000 دينار اجمالي خو اني تسليمي پیغمبر كرن حضرت عمر نیوه مالی خوا حضرت ابو بکر تب مالی خوا آنی تسلیم پیغمبر کے سلافا خدا لبی پیغمبر سلافا خدا لبی بوی مالی حاضری اردیه کر و پی مسلمان بچک و زاد کرن و بوی آوار چه کرن دوی وقتی دا پیغمبر علیه السلام جا ابو بکر پرسید بی ابو بکر تا چیز زاروی خو مال باتا خو وارهش تا فاتا مالی خوا همو آنی تا چیز وارهش گو من خدا و رسولی بیش وارهشتیا بس برسوا أبو بكر جي أبو
ایمان ابا مسلمانه گوماین به چکو زاد دینا خوب دیده مسلمانه گو چکو ایدی زاده وانه بو سلاحا وانینا شروع مرطال نینا خوارنا وانینا دبه کوا حسب کوانینا گولی سوار بمنه هنه حربه حاضری چم پیغمبر بون جي خوستن قوان جي بخورك بيحاوي الله أكبر أمد بي از باما مني قلت أنا باشا هنجتك من تشيبو ما از جي ما از باشا نتشو از ماما المالي دا هنجتا من هيا من هنجتك شغل ولا خوانا منينا سلاحي منينا ولا شي هات ماما لي ولا كام تشكن مناي سلاح نينا خوار نينا شركزما أبانا تشكن جبوكو امکاناتی وان نینن نگان هنه حرب دگریان علی لبله پیغمبر جی سلافا خدا لبه او فاگراندن او خودی دی او خودی جبو عزیوان لوان بهوری دگرین بما چما امناچن حرب گونها قمیونک دبی شلی و بارانی دا قمیونک طولا وره جبو مزگبت جبو جامعه امی گلی گندینا ورن امی دینن و هنک دوی شلی دا یا گرما یا شلی یا بارانا و خودی قمیونی جل من ازیتی بزو باره من دین دقن از هرم اما هنک جی ورده خوا زیورین قلوبین هنجتک خوا چیکن و شبه هنک زارو مارو من وادم نمی بهیدی من هنه مالی سرمایه ام نابی میشی ورد بلا خیراود آبا کرنا مزگفتی دا مالا خودی دا هبی امونو نامیجن آباناش بوی گونه چون حربه جهاد دگریان منافقان خصص کرن و نخستن کو بشداری حربه بدن و چونش پیغمبر را معذرت خو گوتن پیغمبر جی عذر وان قبول کرد یعنی اسلام ظاهر دچه بپشی گوتو گو عذر من هيا خوانا منين جلي منين السلاحا منين ما پیغمبر چکه ايش پیغمبر جی نداد گو و بجل بکه جالیه دیتر به هنک مسلمانی قنج این گو بشداری حربا بدره ببون او الپاش اردیا اسلامی مان و بغلطی بشداری اردیه نبود چند حد سه چند حد مسلمان خورد بون بله چمونه حربا بدری وانشی لدبی حربه دا خصص کرن یعنی ولو چه بو ج سرساری آوانا ج حربه مان لپایش زحب و شمان بون پشید بگره دا گو پیغمبر شتبو که بگریا جوان جزاشی کرد جزای فی هوایی گو حتی پنجه گو بلا کس باره نشتالی و بلا پیرکی خوشی شیان دا مالا گو بلا دست ندنا پیرکی خوشی شیان دا مالا بابه وان و پیلی دی خود تعالی سورت توبه دا آیت نازل کرد گو توبه و قبول کرد وان اصحابی گونه چون هات پیشی بگری دا پیغمبر شتبو که بگری هات نبا پیغمبر علیه السلام پیغمبر یا پرسی گو ما چما من هاتن وانا راستی گو وانا یا رسول خودی تو عزری من نبو ام جی سستاتی خوز و سرساری خواب و من هاتن پیغمبر جی مثلا راستی گوتن پیغمبر جی علیه السلام گو تمام گو بلا کس باره نشتالی کس اصحابی باره نشتالی گو پیرکی خوشی دست ندنوان جبر گو راستی گوتن و تالی خود تعالی دی توبه وان قبول کرد و قرآن دا او آیتا گو بحثا توبه واد کن بردوام حتی بجا قیامت توبه وان بردوام کن ایدی دریا تبو که دا گلی تماشوانا امیر بده بدنا سکناندن بلاغو شارزه تلفونی جی کم و جیران جی تنه امیر برد لامپی و بدرفته کم ام وی وشانه های زندید کن متخص گو جیران هبانا می پشتی به درسه پرسو برسب جی می وشانک بکرانا ایشب بلاولو به ام لیبورینا خوشوت خوازن ام هیویدارن گونه ویجمال نکنا کما یک و دیسا گلی تماشاوانا ام هیویدارن جوا گون وی وشانا میا زندیم حوالی خور پار با بکن خود تعالی خیره وش قبول بکن و قنالا میا یوتیوب جبیرا نکن لی ببنا ابونه و حوالی خور جی بشینن و روپلا میا فیسبوک امیندار اسلامی روپلک صایفه یعنی جد بجن صایفه روپل کمیا فیسبوک هد به امیندار اسلامی ام خوازن گون ویشی بعجبين ونويش بنا أبونا وتشتري باربا بكن بحوالي خورا وتعالى خيرا وتدقوا بكن ضمن خير وخشيدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا خوازا مهني دامي أبا حمد قصن هرجي الله رب العالمين